biya kamal ka nur online ke jan gwas me bana der bana jeling mi jira ma jidit gore bi subscribe ki bi nywa kane de kokien en der bana jan gwas me chala do cha kwakti tere lo akos ka katli kanumali cha ka kwal e chwer en do kwal ka kan kwakta to ajen bana kulu gujan ci chwer to ci kan kwak ci kan ko kwal re lo akos ka katli ka re wich ka so Sudan numuli shine ti dio kay sha jurti te ka mesh dul kos catholic inte ka numli tol te ka kwakti bombom ti chiken ka nangre ti ken ka nangre lo kos kejen wer mo kan churato an kwakado ya ala re lo ko reje mi wa shika chiken yu tol ngwaso mi ken yu nang ka bakalani shika kwak get kan kwakato te yutin ka computer ka gizana ko an dang jok ti la maske ka chankot ngai kon kwang dan la maske kan chura to chala no shika lo akot get ka gwas e shiwa chala do ajen garden bakalian na man kan gara to chala no la ken be ka mek ka war bu ka lo aktol kan dultin tie ka ja kan kuila to ki chura to shika youtube shop ke kinet kurbaro yo South Sudanese pound chicken ka kwal kan chura to shika kwang de na wal tin la maske e jikot kwalba kan kwang ato kwang an chal ke wan ajen kwang an la maske jilu akod wan la ja maske chicken wilni to chop diok chicken kan kan chura to na kan chura to kwai ka gwasan be ka tin dung do dio ka je ka ga te jor ka tet ko ngai kon we South Sudan chete kamal ka jen gwasa me chire ka moja to re lo ko den chal ke Catholic Church en lo ko Catholic ci chur ci gotin ka war ci kan kwang ti ko dok ci kan kwal ci kan computer ci kan kwal ka ci kan yur job ke kini to kudang baro ci kan gale no kwal bo na mo ajere ga dan ci ro da lare which kanumli ka South Sudan numli te ka border ki te ke Uganda yan gwasa danan la na da chung tin ko ba natul ka mu wi kwich South Sudan kime wi kwich an waka Uganda rega mo choro lat biya te kamal mi jiram jidit ke jen channel am bi gore jin bi nywana ko ken ko bi yen ler shwalinga tok 19 ask tin kon lat ko rodien biya te kamal bye bye